apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaysaya at salangan no makarta iti boarding house, friend. Ayun nga rod, friend. Ay, nagalas ti ugali ti akin balay iti day ti pag-abangan ta. Wen nga rod, nakais-istrikto tunggal due date, ti kayat na adan kwarta pagbayad. Sana makauray. Saan laday ta? Tunggal pa nagbabayad. Tumanuktok iti ridaw. Nagpipigsapay ti sa una. Pagbirukan ta nga iti boarding house. Ay, agure ka. Sa ludsudak to man kinyang kalantaon. No addapay bakante iti pag-abangan da. Ay, wan man. Iti kasta, pumanawtan iti dahito a boarding house. Apay madi pagababangan yaw. Mayat matata. Isu na laang ta istrikto unay yakin balay. Pulos nga awan konsiderasyon na. Kasta? Untata, isu nga agsapsapol kami iti bakantay. Tapno makaakar kami kumamot dan. Ay, malata sa rudsudak di manang ising inton malem. Damagag ano da bakantay. Ay, sige man nga rod tata. Agsubli kaming tungarod inton malam. Wine, bareng ada bakante Tata, nangeg ko nga adda kasarsarita yu itay ababae kan bakla. Ay, wine marites. Dali sa dayjay kan tigayem na bakla. Kasta ka di, apay, agsapsapol da iti boarding house. Wine, ta stricto ka nung amin ti akim balay ti pag-abangan da. Isu nga umakar da kuma. Ay, katuan adamot bakante ijay nga to ka. Ay, kasta. Ay, malatay bagak nagsublida. Sige tata, total, siyak tinangibilinan ni Nana ising da ito'y balay na. Ay, wan gaya man niya. Ala, nagsublida, ayaban nakla ang ijay boarding house mi tata. Siyak ti makaamo makisarita kadakwada. Malangarawd, ayaban kantaw marites. Una, sikat tirumba nga makisarita kadakwada. Tadatama tinangibilinan ni Nana ising dito balay na. Ay katuan alakay, siyak at talaga ti makisarita kadakwada. Nasken ang maawatan da no anya dagiti dos and don'ts dito'y abalay. Una, lalaingan ti mangipakawat kadagiti kabarbaro o borders. Iti kasta, maayatan mat ni Nana ising kadata, Un alakay, anya ti amutangay, bareng maapresyar na ti aramida. Ket ibaganan to, nga uray libren ti panagnaetta dito'y balay na. Mayat ano kasta bakit? Awan ti dakila paggastusan, no kasta ti mapasama. Kastoy ti abang mi ditoy. 2,500. Abang lang dayjay. Saan pa'y akaraman di tati silaw kandanom? Nalawag? Ha? Ay, uwan manang. Ditoy, istrikto kami no may papan iti abang. Mabalin na makisarita no awan ti pagbayad. Nga masapol nga agtungpal no anya ti pagsaritaan. Nalawag? Uwan manang. Oh, anya ti plano yo. Ituloy yo ka diti umakar dito, iwan no anya. Ay, wan gayam, nalipatak nga imbaga. Sakbay nga umakar kayo dito, masapol amang tad kayo iti 1 month advance, 1 month deposit. O sige, itad mi ti bagbagayo. Basta umakar kami dito inton biga. O sige, yag yung arutan. Iti kasta, itad kumatinday to'y society boarding house kada kayo.
lakit din no nasingpot di akin balay iti daytoy. Kasla nagpadadan samot iti nagkapuanta boarding house. Ay, wan nga rod, friend. Ang kunak man no baka jakin kuko iti daytoy. Ta isumet ti kuna ni tata idi. Un ngagpaisuan niya. Ay, nasa lodsudan tantuman. Amangan mat no, pada tay lang a border, di nakisarita itay. Ni Marites di bagbagayaw. Un tata, jay ngay naluk mag-ababae, ang nakasarita mi idikalman. Iso ka di day jay yakin balay. Ay, saan? Border lang, dayjay. Ni iseng ti akin balay iti daytoy. Nga maday di probinsya. Man-mano nga umay. Anya, border laang, ngam nagsasao, kasla balay naman. Ay, ano saan yun ni Marites? Talaga kas di iti ugalin, ha? Saan kailang agkamkamali amang sungpat kon kuana? Ay narigat dayja kalkalabanan. Saan ngagpaabak nga orebidot na? Anya, ay, sana mabalin. Jak lakit di kabutang tikas kan kuana, tata. Nukukuha na daytoy balay, mabalin nga aguli makaklaang. Ngam no pada tayo matlaang nga gababang, ha? Tutupak ano siya? Hoy, da kayo aborder dito'y abanda. Kitain nyo kumamot adagiti basura yo. Kasla saan kayo ababay? Ay, si Kamagaya Marites. Anyat pagungong tam. Dagito'y man borders dito'y tata. O anya, makikita yung mat nga agong ungatak, ngam damagin nyo pailang. Ah, Makapasuron dagito'y aborder. Di daan mo nga isigregate ti basura ta. Ay, apay nga, ibigbigat. Nga da ka dito'y batog mi nga gungunget manang Marites. May sakamat! Siguro, kadagiti amin abakla anag naed ditoy, si kalaang tidugyok. Ay, nawaw! Ay, agalawad kay ti panagsasaom si kababay. Heh, ang mga non niya pa ti maramid kukin ka? Anya? Saan kami amaag tapno iwarami latan ti basura mi? Mawatam? Nakasigrid day ta idirabi pimano kami. Ngem inwara lang ti pusa. Saan mi nakita? Gapo, ta saan kami paikat nga rod nakariing? Anya? Mabalin mo't nga ibagam itinasaya, ha? Di nagtuktok ako ma? Saan kat akas nga gungungot kalatan? Di ta kamalangan? Anya? Kasta timbagakan kada jabak la? Wan nga rod lakay. Ay, agyaman day je abakla, ta nakapagtepelakpay. Tanusan, ang mga nuin sago-sagunot ko. Ah, Awan pailat makabulan da ditoy, ngam kasla damatan siguro. nangruna da jabak la. Agam no kasta ti ugali da. Papanawom sa latan Ay, wan lakay. Day ta talaga ti pampanunuta. Ewan, papanawom latay dan. Uray di mon ipakada kanina na isig. Hello? Hello, Nana Ising. Imawagak tadda ko may bagak kada kayo. Anya ta ito? Kwa, di ngamin kaumumay na borders, hindi na palabas sa lawas. Plano mi apapanawan kani Marites. Anya, papanawan niyo ko na. Una na, nagalas ngamin ti ugali da. Nagdudugyot da. Kasta, malabay anyo. Sa nabali ta umayakin ton bigat. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti daita. Ah. Narigat mat no kalatlatan apapanawan tayo. Nakababayin mat kadakwada. Ay na, asino nga tamanin ayat ti imisbo dito'y CR asaan ang nag-flash. Ay, nadanunak lang talagang insob-sob ko ti rupa na dito'y. Ay na, napalalo ka mat niyang sasao manang Marites. Siyak ti misbo dita, katrimwarak lang tanangalak iti danom ijay likawd, gaputaawan mat danom dito'y gripaw. Anya, among manang, kas kalakalalangan, manipod imay kami dito. Awan pa'y tinapuutan mi anak isarita ka itinasayaat. Pasig abinubugkaw,
Ken kanayon ka nga ungal. Anya, no umasta ka. Unamatla no si katimang tawid iti dayto abalay. Apay, kapin anum ayan ni nanay isay. Antem, lulam, unna. Anya, di ka agin laleng dito'y Sa nagaputan na bayag ka dito, kat si kamatan ti agari aray. Ti ko nam siguro, kabailam amin at tao. Nagbidot ka manang maritais. Nay, da kayo magaya manang iseng. Wan, imayak tao may kayo matsarungkaran a borders ko. Ay, nasaya tay may ka. Nabayag nga inururay ko tiyo umay mau. Kasta ka di. Kat, kumusta kayo dito ay? Ay, nasaya at matlata. Iso na lang no maminsang ka agsusupyat da. Wan nga rod. Ay na amin samatan a border manipod ijay baba. Kat ibagada nagalas ka no ti ukali ni Marites. Ay, nasaya at na ibagada day taken ka. Mas daawak nga rod. Gaputan na singpot matnukas di asyak ti kasarsaritan na. Wana ano da kayo. Ang no sa balay ay sos. Di makalsamat ti ulo na idin talak ko kankwa na daytoy palay. Ay na, nakunamon manang iseng. Husto, timbagam. Naimbag nga orasyo. Ay, kastamit ka da kayo, nana. Ay, wan gayam. Iso ni manang iseng. Iso ti akimbala iti daytoy. Ay, kasta? Ay, naimbag nga orasyon nana. Kamodyanan na. Namamuda kayo. Wan, da kayo gayam ti bagbagada ka barbaro dito a borders. Uy, nana. Ay, wan gayam, nana. Idi ka umay mi dito nang tad kami iti kwarta ka ni si mi boss, ni Manang Marites. Anya? Sigun kan kuha na, ti patakaran ka no dito kat nas ka namang tad kami iti 1 month advance kan 1 month deposit. Anya? Apay akas lamas daw kayo. Apay, saan nyo ka di nga amaw ti maipapan ididay ta, manang iseng? Saan? Ngamin namin anon asinaludsod ko day taken ko na. Ngam kanayon namat ngay baga nga awan. Ay, salbag da dya Marites. Si mi boss na talaga. Piling anya. Kunamlan asino. Kunamlan no iso takin ko. Kaya ti dayto abalay. Wan nga ruwan. Ay, naisuda ko makit nga gasawa ti papanawan ni Nana Ising ditoy. Ngarod isuda lang. Mat nga gasawa tinagalas ti ugali na dito. Ay, di ka madanagan. Malakas ako kay Nana Ising. Sugsugak man da dya bakit. Aginggat makapungtot iti kastaunay. Agingga patakyasan na ida. Anya? Anya? Papanawan da kami, nana. Ay, wan Marites, andong. Husto tinangagyo. Mangsapol kayo langan iti sa bali a pagabangan nyo. Anya? Ngamaping nana. Anya ti makagapo. Siguro kumpormi manen timpul-pulong da dya bakla. Ako saan mo't? Kinapudno na. Adda nagipulong kanyak iti saan na nasayat nga ugali yun na awanak. Ha? Pudno, ngayon talag ko da ito'y balay kada kayo nga agasawa. Ngam di na kaya tasawan, nga gari-ari kayo dito ay. Mawatan nyo. Anya, ay, pasensya kay kuman anya man dagiti nagbasulan may. Pakawanan da kami. Awan ti amumi apagakaran may. Pasensya kayon, ngam saanan ngagbaliw ti panunot ko. Kasano da ito yun bakit? Awan mo't amok apagakaran ta. Basol amin da ito'y da dya bakla. Amok kumpormi timpul-pulong na. Ha? Padasak akasarita ni Nana Ising iti maminsan pay. Ay wag. Barang agbaliw pa iti panunot na. Ngam no saan? Pumanaw talangan. Nana Ising, maasi kayo kumamot kada kami
pangaasiyo. Awan, saanin ngagbaliw ti panunot ko, Marites. Urayag pa rin tumang ka dito'y sangwana. Anya? Dagiti anak ko, di da maaramid dagiti kas iti aramid mo. Apo kawam dagiti borders no makapungtot ka. Panagkunam, nasaya at dagitang aramidam. Nana, Numakar kayo, panggaasiyo, tasaan nyo kumangar aramidan ti madi nga ugali yo, ije sumaruno apagyanan yo. Tada kayo matla tinakababain. Nana. Ala, ingkay kat isimpaminan nga gamit yo. Tapumanaw kayon. Ay na, makabanog matagbagkat kadagiti gamit. Ay, wala rad. Ang naman niya ngay. Ano santan abakat? Ay na wow! Agbumbunag kay gayam kadagiti gamit yo anya. Hoy, si kabakla. Sumardeng ka man kita. Ang mga no itutakkukan ka da ito igam ko akayo. Amo yan, da kayo nga agasawa. Makalekak man kada kayo. Anya? Agin lalaing kayong tumangamin dito'y balay ni Nana Ising. Nang runakin ka Marites. Kunamlan si kati boss. Anya? Sa bagay, si mi boss ang mapapanaw. Agin lalaing ka ngamin. No umasta ka. Kala mo, ikaw ang may bahay nito. Kunamlan no ilibre dati pag nadaedam. Anya nga ita. Babos, Marites. Ti awanan bain abakla? Ha? Adan to aldaw mo kanyak. Ala, bye-bye amon ba kahit Kamali tamot ngamin. Tikid din na sayat nga aramiden ta. Agbalbaliutan. Santan nga aramiden tikas iti inaramid ta iti. Tadatamot latiag tinag akakaasi. Ay nawaw! Biklikam ti agbalin a bida-bida iti kaadwan. Iti kasta saan da ka akatawaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.